O folofa ma faatalo fatu le vanga o le fia fi Samoa I lau faasusaunga. E mai se foi ia o aluia mona lelei o afo ni ona masei matulaga uma fa pena lava un o soifonga ai le nga maulalo fifia o folofa fa felo ai foi tato toe fetapa I pe au mangalu le ea e awala of so teiga fa nei o po to lantu le manto wala anta le Blue TV ai mai sore tato proclame o le sports Talanoa ia po o le fa so ai talonga so se talonga lava ia ele ngata o tono le tato boturu o Samoa ni usila nei ia malilalolangi atua o masi ai ia fa tam soali inga tama fa na umaru pe fa le tato o tiro o folo fala ma fa filo ile nei vanga la fiafi po fele te mau mai ai ia le nei proclame ma to te fifia e fa fitaia ma moli ma to fa malo te olantu lo shei no le proclame ia so lulu te tasi mai lava ile amatanga se ia o mai ia ole toe tale nei ole toe proclame le nei ole nei tu sanga ia I tulanga fa ta to mai ole nei ia fa moi ia ile manatu ole si ui foi le nei ona o taurunga lava I le nei foi masi no November ai ele I tapatu li el tata ia ma a mia foi ia finangalo o figo nei por uso proclame ia e fa mapu e ale fi le anga fa tai le tua ono le nei foi ia vano o von tatu toe la u ofisir fa e taula turmanto unanga fa tai foi le tautua le NOS TV channel 8 le pulenga ia mai lava le fa o le university se yo o lava le au fainga luenga mai la to lo o towina fa titile le fa vano ina fo yo le alata ia e tatou te ngalo due fatasi e wa fo le nei proclame fa aftai fo initial tatou company la no so ia ai tu manatu se wa fa lo ia to manu manu ia wala ngor kaulanginga le to manu manu le tatou au le manu Samoa to saga vuti wandu le fo ma tu se e wa fo le nei proclame le de fiafi fionga president o tamatuai o le manu Samoa I New Zealand nei to le foa Andy Aiolupotea ia male fionga ia Aumua to o Vaega I lungo le proclame le sports Talanoa nei vanga le fiafi ataro fatori lua va se lua ia lua fionga malu fo mai disi ko inga mango se vai ia va malo se pe voi Aumua ia me se va fonga nga mai mo mai fo ia Samoa ia va teve ko company lang suat tu proclame ia Aumua ia aua va le fonga Asia te fai mo fonga fa talo fo fa filo I po yo tato tu ia le matu fa talo fa plava na ia ai ma role su fo mo la ni ma sia ta si fo to le fo fi fo ia va ia tu su tino na la vai ke lo mo ia mo lo mal lo sima ia o ke ma salo lo ko ma mo mo ko pula o ia fa talo fo pe sa mo le capo inga le tu la fiafi yo e as fa inga ko kaukia yeah. Ke vai ku piwa pe sangi ko maro por me orka orka kula si proclame ia ai usa o pisi a voi ia le usongi nang telefon la ku fa sau fa tolu ano vai mo le vango la orka pa ka va tu foi le ia o siringe voi ke mo pong fai wa fu le kalisi ia le oh se fa kai o mo le fa ia le sui orka ko proclame ia ai fa ai fa ku la o le su e au
le telefone ai le ai ma se ka kangi alo ke fa sanga mai ai nga ole awa ke lo fio ya kwa me la ke ngofo ke mo wanga o ma o lo me ke lo fio ya wa fo i mana tuele o ya si o mo vidi fo ya i ma la e tu e le to o telefone ma me o wala ye lo ke yo e so ka mo me uso lo fa so ka ma le lei ai lo ko le na ko le fo ya ya i fa fa me ko le fo ya wa ko fo ngai fai fo ka ika le iso ka ma wa ko fo manga ia wa ya o yo le la u te vai tu o le la e ta lo luar ma lo sio lo fionga ile ngala ta ta ma te si le langi ya ka ke fisi fa masangi ya fo te mi o tato program o a mai le e a mere weekend wala ngale wa far vai aso ya o ke ro ka ma ke fo ka dia so ala fisi pe ya wa ke ro ka le si e a mai nei vai aso ma a matanga ya Manuel vai aso lo la matanga ma se fo fa un la vai aso io sa le que soy ieri o si sa un uomo ya un muara ko io wala malo a passi tu a Europa wa me le o ya sa un pela o mo foi mo vai aso mo ia fa tai que ya si vai o ka de si masangi ma sa mo fo si fa un vai aso fa sina malo longo le io io o vai al pisi o weekend pe ise me na tupula o fionga Toleafoa nei sa ma ko ai ngai i le e concetti voi le mana mona ia mana mona la sfali e ka ka ngo vai ko illa mai la le u e ka ke va ve kai ko ia ia pulai Helena tupa ai pe o ia le na o ia le ke kai ia la ko ya me se foi lá ele New Zealand Symphony Orchestra se fez tomai tai leo ela sa uma saninga ya pa wale me ngalo vai ko le ile swafa male wow pero ya que ko va ver yo era ngora ko le mai sa va ka siri tenga mai yo me nga sa mai ya ko kala ko foi ya nga va sa ma felo e foi la malu se pesca kamale sa popo va pero era un pouco vai era ngai mai pe mai ya au kadinga wa tu va fonga tu ai ma po ole la le sa fa mkalanga ya o lu fa tai ya pula ai male ma signature kwae ko sai foi fa vifia mata ngo fie ma ngai ya le concert ya kulanga ole me ve kula fa mkalanga pinga o lo ke mi ola la fai yo mai lo i fo mai la lo composa ma skenge ma sion ko lu ya eu solo la ku kanga yele wa fa afitai ia ka vai fola i pe sala ngona vole le ala o se me fo vole con ole sparkle na vole fa lo ngoi kanga ka uso kula i pe appreciation ole fa fisia mane la u fa fisia su ia se lu fa mkala ngai me ngalu ia yo lu ale se me ke lu kala ngo mai fo me ngo ia su la ngo ke ni ko fa lo a sa le pese le pese no mata ola so fa lo ngo ke mi ala ke va ai unha iskenga tu of pura ima na so va ya wa mo kanga con música o que le pawala me lo fa longo po le la lungo le e kulanga me wai mai ma upa va pe ke lu mo me ngal música lu mo Aumua seria aqui aí la monga ala be ya uso mal que mi no fa longo pe que mi ka alo e que po mo ka me ve oso lu vivi vai se ku no se fa ka se no se ba ya ole asi na ko mai fa ka pa kinga fai nga sai ku la ngonga me pe fa malolo inga ai ya ko se fa malolo se malolo inga pido ese la ngonga ese la ngonga o te io ina le sa no nga no ma ta le mo sa ko ko ngo ma ka kile o la tum na live mai ia ma te ti fo i fa tunga ile tu inga le vole wo ia ta mo fo ile a to uma ia tu inga e fa ili ma tu ma ka le fo symphony orchestra ni sile so ngongi inga o ka mo lunga e o halo mai ka i na ola ofisiti na uma pese ngor na po o pese fa Samoa na ili pese okay ma ngia ku umal Pacifica meu ia pe ka fa ai wala pese ngal mang Samoa
ngai ole Inga ua whaalongo na pesenga. Lea ni. Ia, la saula ngona. inga ua e whaalongo ia Inga au koe whaapea lolo kara. A saula makama hoi e. Sapani. Kamo Jerome. whanana Ni saula ua e laki. Ila oro pele. Ia au so mala makama. ke whaalongo ko ele nga ke whako ulima pe ula ko fia i sashimi ia Ia la ua. yaki ai lake Ia. Na maua se va. Na maua se va no e te lulu ao i na inisio i lantou na pepese le na fiafi. ne ai ngani mo se me wa uma kula ko kua Ia ona ayo le o fo i to do me fa na ayo mo le ave mo. le lo ko va ve sau le ako ko lima le ako sa si Ia wana ngau te longa ana le afio to le fo ma ve uma lo na fa le tu ma tamaiti. Eu te lo ai anga ngau ia ma wala no ya le filo ai fo i le ya te ro me fa pia ve lo le ai nga ia disi me ra ko fio i si me. E one way la va. No. One way ya ko foi ma. Ngau ma fa ko. Kamai. Ngava kwa. Kwa. Ko kiki mo va pegar. Kiki va pegar. Eu com a mamãe mo kwa. O meu filho. Ara fa si ngor fa ko. E de a mai. la fengon ala ku lu kum vai we Ala lo to ia la ia o swing o le langa swing o le langa swing le o langa ato se fa ko mai kala le ai tatu te atu malo longa mo fa kara ngoa ia le fionga mule nga tele va so le tene mo le va no e la sa ngoa mule ankele ia na faia io e fo ile le afia ila ru afio le la ko fa e mo ko nua se sira mai sa mo le sa ngonga le e winga ile to to mo fenga fo yo le pol la langi sa ye fo ile iva to ia sa vali mero la to ia to la te fo o mara mala foi la to fa tua mala kill friends mala io fa to fa a pa pe a fo le iva e a o telefone luas fo iva lo minute Aula tu, ai fatto farlo. Hai fatto farlo sul maltua, ma se no ola, ti potevi fare sorry. Ia wa ke tu fo le wa Talanoa I tau vai taimi le Hong Kong se ko ka ko vidi ko ra kala ko vidi ko ole si mai le vai nga le tatou fitu le sevens iva tolu ke mi le na tau sia mo pingi o ro te va ia tu le tau au le o tu mai lunga ia tau tau mo fainga lo ke vai ku suafa no bra Tasi antele Aiolupotea mai mota tumba lua alama Yeremia mai Wellington Danny Kaleopa mota lo lani koko mota Brian Limao, Mary St. Joseph, Veli Patu o Vaiala, Ofisa Tonu o Wellington, To o Vaenga o Vaiala, Sila vai fale o Mary St. Joseph, ma le pea ngu me le kasia ale fai o vaisuai, o le kalapu a moata. Ioi. O le hase memory, o le hase mise so koe silatu le ata le mise taimi o le tou, sa iringa sempingi le ngai. Le vangare ro la waka le ale fa ko ki no kule yes. O le ma nei io le le to au mai ngole atale le auto titila tuai yuso fo isata sinio ia so ia te to fitu ia ai mai se sa fa ia on ai le legend tau fus ta ua o le tato atoro ia o tau fus salesa o le mato mena tala le asiata fasi ama ko ia so mato mena tala marina sol sa fausa Pio isa tele na maua mai eila o onga tele. Talo fai. Ia marina. Ele tulanga fo ilea, melea awane I tuwai. Ele mana o fa le tonu se mea. A o tua tol mena, o la mana o ia le lei, ia le fatinonga, ma le leila talo. E oi, whaingo lotu. Whaingo lotu, amato, e moa mua fa me marina. Au mai lautus paia ma lautus pese lotu tai au lotu le fiafi
O yo kama ia ile au dese tu fala au le lugar se fal tata le fa o yo kama ia pi ke va ye fa le fi le lu kuinga veke. Ia. E malia, o kakalango mama. Ia yo ele vai o me ko lo ai Australia. Ka penga il mako mo ngai camp. Ia. Le au vai atu se uso veli. Veli patu. Veli ava pele ke va fon au ngai ke kenga lo finalo kala le la lwa. Ala tu lo ia veli. Sau ia fanka ko lo. Ja, sau lo veli ta fa mai I au ka fo lo ko. Dei ku ka makau, me ku ka makau le lo ko. Me fai makolo. Ta ngi lo fa ka kalo. Le tuai. Mokulo. Salo pena le lua ia upor ka kalo veli. Ko a mengero. E pupula mai lo va pevil. A man ko la lo mako. Olla mo le mama ulu. Wa lo wingu ma file ya lo. Ya o kala wa vaku. Siata. Mai le aso nga. Mo ia. Ia, o le lanti ro sisi lanti le kiri pile. E tele vaenga na fea so no nga le fionga le faya o nga le tato te to fitu. Mua na ia fea le fai ngā luntu le na talo le sunga e veri patu. Ai ngā lua lula, ai foi mara vaenga le na sau noai. E ta waila lua fionga. E i rua ingoa. Ai rua ingoa e masani ai. Fa mai o NTI ia o Mr. Bean. O to ai tu o kamanga maso o le ranga fisiria ku ye lua fionga wa mo lua vano e se fa mau nyanga sa wanga Aumua ai na fu mo ya murianga ai a fu mai fea ya lua suafa pe lua suafa tau wala au ye ina no po fa ka ya murianga fa ka ya murianga fa ka kala mai ngame ya ngai foi mo mau le uso kula ngai ia sa le ya wa pe yo ia ke mi foi nga o so mai popular me Mr. Bean foi ia vai ngoa ya o la vai ngai o mua o murianga mala ko makia o sila mala ko mo ya Mr. Bean ia I o wanga mali o kula ngai me foi le wa pe ya o le singa ka o ma ko au ia sola you gotta have fun a wa piol menga e se ko fo I el ke mi kinga nge ko ringa o me fia ma ko lo ko wa inga ma ko ma le ko ia lo wa we ko ol mission we on a mission ko ke o kau ia pe on ma ia la pe o fa ngo ia Mr. Bean pe o voli le ko e voli le ko la ngai me ma ko ringi ma ke ko e fia ala encho ma no fa tai ala le mafuanga wo fa ngoyo ya ma so ya wala ngai me le fango maso fango fango maro si foi le Samoa ma o le ase vai ngo mo fie ke causa mi maso si wa ke lo fa ka lo tali mai lo le o ke fesiri ya e o nga fe fesiri o le fesiri ya o ke le lo ri ko la me le fa ngo ya kim sala lo ko anga koling la fa pela utala la fisu ya fa fisiri la ngai o sa o ya la fisiri ya la ufionga ai se ha nga fa ngo ya o mo ya maso nga ka ia ma ko le ya el wa maso o le maso lo ma fa mal maso king o ia Aumua o maso umelo e ma fa o ka mai ka se fa ka inga o maso ma fongo o Aumua ke minga polar ko ave ko pasiva pe lo ngai pasiva pe e fa la posito mea vous savez ma fa pe e se le sky PacificEzy o mangengal mea a ka kal polo skova pe mo le ma fa o maso ma o wangela maso king o ngala lenga sa ngoi mo ya e fai pangi ka se ke vai e fa ka yo le ngo fo mai a ver kan ka pelo e ka foi aku e wal ke me e Aumua ya to e sal o termina iralme
Ya ngalo ka pala wale ko no mo mai lo makama. Umalo mar maso ai no mo. Ngalo ko pala wale ko se ko. Ya ko ai me ka mano. E makua makauki. E makauki ka. Ya le mamla male mo le ai sa le ya. Ele ska me ka. So ya, dela umanin olang mo wala dela umala usidia. Ya. Me la va ngare na Mr. Pin le ngoe. Tawala wa ia. Yo wano fo nga ka fo le actor fo le fai me mali o le Mr. Bean. Ka ko ngwana le le fai ngoe ma ko kamane. Yo ma ko kamane ho la nga. Ye ya fa ko la kamalo fa Mr. Bean ma kamalo. Ya mo ko ngo fa pingi ma kamalo. Que le vaya pino va pino. Ora si yo fa pingi ma kamalo. Ai marelo. Soli mo yo ko. Soli. Como. Ya. Ka va penga. Yo le si yo ko yo la ko kamalo fa pingi. Fa mun wo ko Kamalo. Ina tau yai winga foi ele yo le putu pi tau ma li pi tau fafa winga foi kau ela vê volar kiki kanga ela nga vê volar kanga kiki algo solo wa ola ya la ni ngole o si mo ko solo yo ka voi mo ko o fa le kiki ma kamalo pa Mr. Pink ma ai e mo kwa e por avul ma fo ko ringi e ma ya o solo go ya come so Mr. Pink e mo kwa yo da tu ma no longa a foi mai fa Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Fia PacificEzy fai lo atu lana fa pitoa fase fulu fai longa tupe tai lua se lau tala wa sau nia mole masina a toa November. Se fulu fai longa se ina iaso toa na i ova iaso te tasi. Awane ngalon download ma fao ngale PacificEzy app i lau telefoni FVI. Ma lafo ai au tupe fa momoni e au no ma sau joe tawa feo se ofisa pe tau sa ili fo se lala. E fa sa oina ilo taimi ai baise wa taunga tale penny city. Olo fa nga solo fa pitoa e nao le lima tala te tongi pe a fao nga ina le PacificEzy app. Ai olo ava no pele direct transfer mo au tupe fa momoni e fa nga ina le telefoni. Ai nga fa pitoa. Mo disa fa mtalanga bala au le telefoni o valsalau o tasi ono po telefoni masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po le lua fitu ono fitu iwa varu fa PacificEzy o laupa anga mo tupe fa momoni Samoa. That unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots. Digicel.
when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Toi fa fela ia tu Samoa le tele mo le program le sports saldo de vanga la viafi. Ya mantua tara tara mantua tatu la si episode ne. Ya or season 1. Ona I auto to pole of ko ki fa pe ora fa o mal program le or season 1 ne. Ya mo fo ia le tau ngai le program. Ona fa ma pu ele e afionga ne. Ya le fufonga mo tau sa fo. Uyo le. Toi fo mai la fa se fa au le vaenga le na amata me le fionga mo le ngatili. Ia tau tāpenanga le ana ia I le ipule o lalangi le iwa tolu I le te tofitu I Hong Kong. Sa ta ua fo ia mulenga tele. O ngā o ngā pō Aumua ma Toleafoa. O le moe mikinga le ar kamaka alu Samoa. Ia alu le au le Hong Kong. Iyo. Awa fa mai ai misi ro o poeng fa ngā le sunga coach. E ke kausanga a koe ki koe kankangi e mo koe saungi se o no. O le hase rua whaupoponga I le vaenga mi se fo I o le whataua sa oko a puki e ngai awangoa le Aumua I nao na po te tofitu. Sa o le amuianga. I aso la I angal paualo le Hong Kong 7, le Hong Kong. Ia o kungu umalalangi e kausingi o ia e le ngakala ngā o best players uma kungu uma. Ia ki kilo ia I pengengi usila John Kewen ngā kaimi malako uma. Ia kuakia Australia ia David Kempisi, kama nga, makung umalala. Ia pia fole ia kako. Ia pia mo imkinga fole angal kami ki kalo I Samoa, ia piki rifiko. I le Hong Kong, o a piki o ia pia kala amulianga pia uyo ol ilang. Ia alka pia nganga fui ol mako aunga li iwa koro. Isa o ia li sangonga fui mulianga. O le aunga o makal ngoa mako. O kaunga ol keimi o kawen kako suil kako mafofau kako o ia o I kako o malo. Ia o le ngai whamkalanga o kile al kapenganga la. Ia o o kolengi ia. Pe walanga saungo ia mulianga ia lewe whafonga vi Aumua. Kai whaalua whaakolu le sama ma kolengi. Kolengi whaasiampi. Kolengi whaasiampi. Au wanga al mea mafofau. Ko ia angi si mea after fear man kasi al mafofau o kolengi. Ia ma kinga inga. Ala ma kinga inga. Al mangi ia. Fo e fa polonga lo kingo ma ala ke lo le mafua. E fa klasa ukala mako aunga mako camping ai mako mankoa ia Dominion Road. Inga falo siro mako kinga ko ia marina nga kai. Ia nga mako ngofo. Mako camp ai nga kai mele a fo ringa le ngofo ngi hotel pe ngi vai ka. Ia e o mako ngofo inga ile. I falo o lo mako. Ia mako mela e lalo ile awalanga ile aunga ngai marosko mako mai mako kolengi ia mako ko le aunga mako wala la mako kolengi malai ko so le ia ke wa o ko le ia fa ia aunga fa ko kuli mako ako kuli mako fa me le fenga ia mako fa mako ko kalsanga ke pe fenga mako kolengi nga le au mo sa mo ia ala mako I Hong Kong pe mo se va ai le ia mako mai lo se o marie a con vinga fa fo mai mai mo la usi la fia ngai yo au ka fa la workele yo kwa ka va pengiska mai va ga il mukia ama kolengi fa au menga ma kolengi nga fa popo ma ko malo ma le onko ma ko foi mai so le vela ko langa me la fa mi oh you welcome back here yeah well you know pe ala nga va ku nga mi il kai mi fo yo le kam kawa maka mai male fa mo ka wo yo me le lo ma fo fa ya lu ke kolengi mai ye malo Aumua ala so fa ponga ye na vai tai oi tanga le Tassy na me ole no vai tu lang o fi de ko fa mun bol ole no vai tu le lisile no lo wina I to fitu le iva tolu ole sa wilo so fa o ke va ku de ka kiro ye le e moni ale a fole sa piki sa umana piki le te tofitu sa ola no ya sa faila la o filinga o ke fia lu sfurli mai o I Afrika e minga ola e foi o lo ye la ngo ka ko le super rugby ke minga ka amaka mai super rugby ya nga o lo ya to foi mai lo ya sa famano le fo ni sio le au te tofitu ya mato o lo la ile te tofitu ata sanga na ile World Cup ya pera tulanga la na ale tulanga le usa no e moni le ia Toleafoa e le fengo fie
e foi le kapisa ngi ma fa mai ka mai ki foi le fai ki o ma complain le ki nga inga kore e dos ki nga inga mengi ya mu foi la ko le ko kele ya vango ma ma uma ya resources me fa nga mo le te ya na so e ka usu ase mala foi mo kyo i ma ko lengi pe an ka we to la fo ko lengi ko fo la wol o pe foi la le tulanga le wa e fa si foi la si ma to tai malanga tina le ya mori ele nga karki nga ingole o kole sol use o kengia markaya o kengia la ul ko o kengia folpo yo kai mi uma fole pe o ile mau ke le se fala on le ke le fusa on ya mato wa fole le voi ko ke sila fia ko vai ya mulianga fonga le ile fole le disciplining ma osio le yo le nga unga wa mi ma pole ale le fia local ale le ami ele vangi vole le local fa il mo le ma fo mo le ma kula vonga le pula o ye pe ala o ai vonga la fi koling ale oi ele ai la ya maku ya ngakan je le ma li ya lo ma ku e kua kusa o kengia mako sa wal pala vale le kai au uli e poa yo ri sila mo ko ikia o kengia lo mako mako fa kulo skama isi songa miki al fayo kangi oi se iki vonga inga ya fa pupu o lo kinga mako ko so e fa kulo kangi lo skama si songa miki kangi songa miki fa malom ko la me kangi lo ola al fayo la me kangi mo ko ali o mako ni ko ya para ka o mako uso wa fosial kangi songa miki o mako kangi se ka vai mako kangi songa miki ngango kuwa kwa runga moko mo ake kangi maya yo mako ya le umira fa yo kaimi esa le leia yo o foi o le fainga le loku ia ka penga mai maloku spa ia malo pese ka la fai le loku se kofi ala le vai so akol ka vai lo se kofi le lomku o ka la fai le loku ia e ngofo ka la ngel lomku oye quería ngofo mau e ke ngofo ka ngel lomku o la fai le loku yo ia mo kiri long ia pe long ka we e mulianga me o le la mo ko mo lo vai lo se fai ngel loku vai la vea Aumua ma aset pe men ka o mulianga ya veli ya ke minga kofi ko i makonga i askari veli tawi fai o lok ya o veli na ngo fo me kana ngolo mako ya mako vai mako ka vai ko pe ya o mel pe o le aisa fo le ka vai o mel tang ya ila pe ka lo fai kilo mai vele ve ma kilo mai pon ya ai faloke kamal ngang nga usol pesi le tuai komalo komaya mo ingi ikiro pole ono Yesu amen ya pula kwa pengi me lo mako veli boom palo sole e wala i galo wing manga fa ai le ko anga ya fa pula mala ko kofi lo veli lisi makoloko e malo deli e to tas pa ia ko o va pia kamalo oka ole lokule fai awalu i mea ai alu Samoa alu waku o sau o ka amino mai kau fale mai pingi sau fale maliu alu waku ia onga alu waku o lo fiso fa ko onga sau i o fiu mo in kaukia le swing swing wa nga ku lima aonga o ka o ko lo funga iwo mangira ka ko fikula mo ko ala lu tu o su lima o ya uma ko la ve uma ko ko fikula ya o ka ko ya vi uso fe ya ka ko ku ngangi yo ya pingi lo ve li lo ko ya uma yo ma ko la ki ko fik yo mo fa ka malo ya wa nga vo pa va le silo ma ko malim di mo yo mai malo veli ya mau mari me volanga la ya ma ko fure ke le yo fole a onga fo in netina pa kai o sa pie kau
pele lo makua fo ile nga vai kai Elengi pele. Yoi masisi o Lengi pe. Yoi. e la singa ma le wo fa ya le talanga ya veli ma le faio ai ni rua ngai moment o rua lo matua ile Ele se senga kala. e ngai kai fa ka ko mama lo ma ko nga Se vai ku foi lá. Ya sa le se o ai ko le ngingo. Se vai ku lo fonga le mako. Ko. La ka u. Mai. Ka fusi. Ke vai ku ngi ko yo ka ku samo. Bolo. La veo ko mo le coach. Mai. Se vai. Ya yo so ya ama ko wo la Hong Kong fo le wo. E mo ke la ve uma. Ele se ya. Ya nga foi o kala we fai mai kai mai. Ka ngo no ko nga moko mo ke pala. Yo se kala la. E fe ko la kala. O kaimi o le tua. E ngatina ya mungia la fai ngamalanga e ki ngai maru. Ne ngalo ya mako. Yo, ne ngalo. Ai peive o me maki kilo ye. O kinga. Maki kilo la pe o kinga o mako au. o ko kinga O makinga. O la u pe fai mai ngalo ska iam fai. O me le umale fai mai mo ke o manga ia ngale pe fe kala a fai nga mo fai e ma ko nga kai mi i le ai ngi me ai o sem pingi le Hong Kong which is ole o lunga i la me la le fai lo Olympics le wa ka penga i muri anga malako O si la me a mo ya ngo ki yo ma ko po si o le o ke ngio ke le kala lumpu i mo ko la fai ko le nga fo ko le ngia o ngi la ko ma ko fa di vo le so mo ni ma si va fa pe eu mo o que eu não como ya pero makali a ver com esse vai lo mo ko la kilo mai lo mo ko la kilo ya pas la me ko kali deixa me o pe o mo ko ka su fo le si ile o kengi yang ma le la mam la ma wa u lo ke lo al ke mi vi ka o ka o so ko lo va ya o tina so ya alu lo mel ko ya o ma se fa ngau ya on mele ya ma ya vai o ya pouco fa pele ali le alo fa pele yo lo que le mo ila pina ka esa kamana esa lo que ve so ngo fa ya ma ko ya he se fa ngau ya me wa kun men yo la ko la ko Mr. Pio a ma lo mo so ia se lang o ala foi au mea ka sa foi ka o ka malo o Mr. P si tina o que fa bem bai ko ki ko mo ko ya o ka malo si yo nga ni le la kam o yo ko ingara pi fo ara me wala papa me singa ai ma ko ngai I kali ma ko pingi lo mo fikil fa o se le mal ma ko I kali pa ko le me ka au ko mako pingi ali se revi man so mako late takolo pingi lo fusuang e vai kwa vai la lang ya mari fusu no era mako oi o boy Filipe que pala fusu yang mako ko nga pingi ala ya lo mako o marina ele nga kai ya mako ava pe fu ya Hong Kong ba me ele fe so o plus o teaching siamo qua pe si nga populo ka marina pe mai va pe ko ingo ko nga kai ai lo wingo ole fama foi o malo o nga malo sai di malo o kala la ko I sole for makusuanga I kali mo fiki ka ko I kai lo kusuanga I sau ni la ki o mako len ke fom mai ka mai nga o le me na ku mara mako wolo cha kira au eu se pas au eu se não pas fakat kan ya se o mai la fiki mako le mo ke va kasim fiki pas wale au mai na fiki pas ile au ese pas o ave fiki ali nge ya mo fakat au eu se le ala o ke kilo ngolo mo ko ka o ma am piki mai piki mai no me piki mai ka ke o le cha so fio fakat fiki ya mako Aumua o mari mo ko tau pingi ko ni mo ko lo lunga pas la ma ko ngofo ma ko lo uma foi uma ela qual feio ma la a ver o fe la ko e vela ma se ma va ai me la fique ai ya o ya ver vange foi ya vai la uma le mo o le me o le mari ma ko wolo o ma lo mo ko lo cha ko fusi ku ngi no le video kalo mo ke ro la
Fa mai. Se o va aia e ke va ai o ke vai ko ka le fusu ngai maka ro o so le ko manga ele manga o le maka kalo ale manga so e por ka le fusu fa mai se o kilo o ka le fusu e ke va ai ko le fusu ngai va ai rola e ia ro pala ai ro ka so ka fa pe kalo sia ia so se me vo ngai ka ke o yo la ka ke la ve fusu o le fa fo me visa mo pe ko ka ngo nga me las o ka ko ele nga ka lungol manai ia ka ko malo kon mana ko malo vi fa ia wala wa ngi kelo wa ngo fola fiki folo i dungo mako kelo is ke mi mo fa ko fe mi ava ka mai pisa kelo mangal menga ngangu ai mas ko pisa ola mako ko i malai mako mako ka ele mako e ko le ko fe ko mako i kari al mafia me mako ako se lo fingo que me ala no mol kwa kama ani lo uma fotkin ma ngayo yo pe ko ka mo vi ko ono tato tai la tato ma longa e fa wa ule o ma ngai ya wa ila o ma ko e ando no me la muri ya fa ma ko ma ma me se wo ere o ma ma tato ma longa foi mai ta ko yo Hong Kong E fia le PacificEzy e whaelo atu lana whapitoa e whase fulu whaelonga tupe tai lua se lau tala agua sau nia mo le masina a toa November. E se fulu whaelonga e se ina i aso toa na i o vai aso te Tassy. Awane ngalon download ma whao ngale PacificEzy app i lau telefoni e whawai. Ma lafo ai au tupe whamomoni e au noa ma sau joe taua wheo se ofisa pe tausa ili fo se lala. E whasa o ina ilo teimi ai mai se wa taunga tale Penny City. Olo whaanga soro whapitoa e nao le 5 tala al te tongi pia whao ngā ina le PacificEzy app. Ai olo ava noa pele direct transfer mo au tupe whamo moni e whaongai nai le telefoni. Ai nga whabitoa. Mo disa whamtalanga bala au le telefoni o Valsalau o Tassy ono po telefoni masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa varu wha. PacificEzy o laupa anga mo tupe whamo moni Samoa. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Cafe or get a new look at Tassy Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Let's go now. Ya, so fa talo fa tali mai o programa le vanga le fia fiu te lometra e fia. Wa o unseen moment here. Yeah, this is what we call for Apelkangi. We're backstage, behind the scene. Ai e momia. E toe fatu ai, ma toe mati ai. I la to lo sauni ta alo ma afu a Samoa. Ai mesian melo le ango fali. Falo te fali ya ka pena wa ma losi o si me umanga. Ia la uta pena ye fa ya onga ai pawaro me fenkang fa ngai fa ya onga ngiong o la wa mio me se foi tano la tele la mai ale la o te tau fa longo tu mar mai mo fa fonga Samoa ele fo ra me ngi o le ai pe e sa wa ile tau mai la fonga Aumua ai onga wa video ngi wa telefoni fo ile wa pua ina ile anga le ke le o sikama o ke asi fa ya onga sikama fa ya core manager sikama kala kapkengi ai expose mai lunga ale ka ke fara no godi ko veke so re ya si o le ka upi
Ia o ngā mai kai mi foi le mo le sau le whakonga ma le oke. Mo ke le avea se kufu ngā le leanga. Ia pe foi ngā le mo ke kali e foi le. A o ko kongo ngā me. Ia o le fo umangu e mātou. To te le fo i mātou nei ua. Ia o le o se lui a mātou. Foi le ai le whape foi ngā le mo ke foi e. Ia ua a fika ku ye ngā kausanga. E koe kia kausanga uma mo ke o la wā malomo kua malanga ngai matula. E le whape foi le foi e le mako. A le tā ua ia o le foi fe au mo mātou. Ia mantua la wā le ina ua tu ua foi maftanga martina. Ia ono taimine sa whaile wawao. Ia sa fsota i mai ia murianga foi makalango mai murianga. Ma i mauna solo makua peang whapele e wawao. Se mangolo inga ngā karienga. Karienga me ole a mako. Foi le ele. Ia ai sa wa e te roe le ai masa se o kou e le e se memory. Ma lie ma tā ua mai le lo matua. O le me foi lan lomtua. E le whai longa tangata. E o foi ia se Michael Jones. I le mako foi au moka. O e whala la wha e le pikinga lomaku. E le foi. O le tina foi le o ia tau fusi. Ia se le foi mo mau ia ko le fo se ama ko ngi nai Hong Kong fo ngai so e lo se au mo ke spa fo ne ngai chacha fo ngai le fair tu me so le se pe va ai ko lo mo ko fo le ke le sko ala fo ngai mo ke mai akat ko ke pala ya ko fusi ka ko ngi ka ko fo samo ya va ko mai mo ke ese le lo tu wa o ma ko ngi e mo ke kari e fo le mo ko kala ngolu ya fo I fo la le hocha ya mo ke o pe u le ko el poko mai ko ke pala e ku so le ka fa isia ka kamal pok ko ke ngi sa mo o le fa ko la kala le na bo sa ngo mo ngi ke mi ma ko la ngoli o le fingo discipline o la ai o ko le nginga me ya nga ke so e alua fa so ko ya kama sa o mayulu I al fale ke lo nga mako menga ai nga mo mai le fa piola menga mo fa nga fo nga kemi ya mo ke ngo fo I falo sino mo ko nga manos ya la fal ka vale ko e ka o le kula I ko le mamla mo ko ke mo pela ke mo fa ke le malulu sole e ko fai me ko lingo lisa so le sa mo ko lengia e le ai e mo ko ia lua ko e pela fa ko la fam kalanga vo mo alo vo fa nga o ka penga ngi kalanga ko ul 7 sa I lo olympics mal ka sanga fo vo ma ka penga nga muri anga mal la ko au ya nga usa ngo au mo e pa wal me au vala au lo o fa ya onga ya vero mi fa ma falo vala winga o kam ka ano awangi ma fo kasian me o la lu ka o a me fa ko mai e fa ya o ska im fa mo le lei o me wa o ke mi fo ngi ka sanga ke ngi ko pol me tu pa ni ka fa lo ko vi si me fa me o yes tem to wana e ngalo e ka wa e ngalo ke ka lo fa ku ye fo ya muri anga mi se fo tu lang me nganya bara tu wala o le tu sirena bo ta no la le ta uni swafa ai ka ko e vali mai le songa ka u on ta ure langa le wa fa so fia mo ngaluanga I le lua tala fa mai ke lo foi o to mala vai au Tassy le to muri mau winga nei toa wa lango mau mai tiesa ai sa inga nga suur ka I le tau ati nei no au le tunu ai mana tu o le vanga le langa le ngo uli pokia vo wa o Tassy umanga kap kengi ai le isa ngier kusinga ina ia mana na o le tusi mai le yungi fa ke fa ya male sui fa ya ai sa uma fu anga ave sera ko ke fongi ua mamafa ko le nginga ua o kuranga uma kusa fa mai o lato me fa ia ta o entitlements ia le la ka fa no ga o le se me ko se entitlement ma el mele o lo so no nga mai ko au mai me ia le fa mo le ka malanga ya ka fa mo la ura ko nga mela ne ko nga sa oi pekelo ko nga poko moko ye mo ka mai cha pero ka sa ko mo ko yo ko alo pulo ya munyanga ka mingi pole ale le wale kin fisi ngi avo ngale pe jamais ole ko pikele lo ke pikele a fa ya le ngale amio awa ere ke le la vase se kanga ka se kama ka alo ngalo aula ku o le meanga no ke ele pela le ka wor kusire ai pe ia ki ka ma sa ngai ai foi ngisi o ka ko yungi ngai ko kusire
ele na tiana o ke misalo wo nga ia ikuangi singa fa o kusile inga ia kom fa ia vese ia fa ia ya wai o le voi sa o fo la fa longo la kai ka voi fa longo wo le vanga ka kili fo ia ia le fa pe o kulo le upo le fa kwa le nga ka ma o la ka fa longo ia fa pe a fa inga mai a ferika ka usanga len ke kungi wa tai fala ia o fa ia nga wa vese fa ia a champingi mai lo ai champing a o le fo ia la le ngo ko fa longo fo ia la fa pe anga le qualifying le kai ko fikula ngo makungi ka usanga ngi i olympic Oscar e olympic mori ya vese fo muriang o fe sili la le ke fa kungi a fa fo fonga le ku o kai mi vola ngi wa ka lo ka ai lo fa la uri e ko ngole yungi ne fa ya mio le fa i me li lo ku le ka lo malama yoi wa langa o le ka usa u fa lo o ko ngol ka ko yungi le ko ka u lape ia fa unga ia maka fa ya vese ia le ia fa ya ngol ka ko fiku la ofisili la mo o la fa manele vanga wa mai me se foi telefone fa ia la ko fa la inga ia wala nga e fa ka karali sa vidi ka ke ro uma ia fa ia la ko fa la inga le ma tanga tani tu le me tau fa ma sa i se ma se fa maro lo ia sunga muri anga ma tau sa o ai la se fa ya onga senia respect fa ya onga fa inga sa fa i tato au pe on ta auto mai le temile nei ni fa ka sia o fa ngolongo ko i ngi fa kalanga me lo ngalo fa ngongo wal me momo ya ma kongin ka alo makanga kai ave fo inga le soifua ma le ola fo mo Samoa i la kapi lo wo mai kulanga fa ya ko ka ngia muri ang ye le ko fai lo fo i kulanga le ka ko vai ka kala i resource ma lo qualify ne uma alo fa lo kula ko nga me fa pengi o lo uma e le pu ala le yo fa le kulanga le fa mo fa pe fo ma lo o que eu não passa ai ia que avoia qua i ka kauanga ese ka kangi le ma fo faule e ka umai ia ku nga ma fo ngo foi ele ke awole ko fa ua ma ko ma fo fa pe ya o ko ma kulanga minga fa le fa ingole kalfenga ima le sa aki kilo ile ngolo ave ya murianga fa kenga murianga ele fengo fia murianga mene pe va pe o le ku pon me tu pai o fail kusi me va ko ke malolo ya nga lolo ya murianga ma faia ani la me oye champing me afrika lo o me lo qualify le il olympics ka sang fo ala engi me la en ma fo ngi me ya siria kali me ko samo awole mai ma fo ngo kanga ka ele yaunga mai lu kanga fa me le mo la kapi awala akal ngol la kapi ola kapi moi o halum fanga usamo moi la kungu ole la samo ya siria makali ka kom ka ko va ya pui kanga kangilo o fo inga la ko wola mo samo ma no falta Aumua sa le ya le tulanga le o fa fo fonga mai ya la to yo to no riungi le fa ya la mio le o ka pule i tulanga fa pen we fa fonga mai e si lo pe alwese male yungi o kai mi vo ngia ka ko ka kalo ku sa mo ka fai vole nga ia so se au wala wa ka nga suil ka ko langa ia la wodi ia fa fonga mai fa pe vo nga le ia foi la so lo ko mai ka fai vole ke lu inga mai nga mele mo ke kalongo ko ia fai vo nga sa lu ngol po kalame yo ai por kala le fa yaku awoko ka aloi yola le o alu malo si o male malo si fa ya o ye maka ka al me nga yoko ko ke aku ko ngosa ili ele me o lo e manga o e manga ngau ye ai ka ke le o ko ngole unge faile se me le mo alu fanga o le ku e tu langa lana lo ke o ye ga a fie manga fo ya ke lu inga menga ya o mai lunga ka ko kalmo yo ele le na mana ele fina ngalo Aumua wala nga ele o fa ali lo o to fina ngalo ma so fo vai nga se vola tu no ma fa fonga mo ai afa pe se mana o so fa mangingo ma se piko o le ai pongi sa ai te tala le tato por kalami io mo ta mi se tato le uni sa mo ma so se ma fo fa ru ni ta longa sa mo te fina ngalo te sau e fa manino mai le na pitola au ke ku fa o ka kasi
ia alanga o le ia ona fa mo sirfia mo ma na o maua mai sa o mo mau fa to nei Samoa le i to tonu la voling la pi le fa maunianga ole ina ngalo le sa no Aumua anga le ma lor ka ko fikui Afrika sorry e ka sala ngi e no ko fa ka se ma to Samoa anga le champingi e ku ka ai fa o coach mare assistance o le tūlanga na po le har kulanga sa ye e le po le foi peku ro peku ko peku fa ko sa tūlanga na le na ye al fa de ko mo ngara kwa ma le tūlanga le o ta o asiak e fa o fesili e ta e fa fenga ko faia ma ko ka pule a ko fai unga le e ave ese le faia unga a la le fai unga o ta longa la male me ala men ko le ka pule le kai minga yai ia fisi fai aonga a me se la mo fai aonga le o matunei ai le ni fai unga kalo le la o la kala le fai atu ka ke fai al kala vole o to ia fa fome o le filial ka mo le mo o le filial ta mo le mo o kala le fai aku le ia lo se ngungu ya ai wangi yo ko foi nga mi o langa fa penga ya va ko ke le o mele le tupu ya ka ko e ser kala fa mai luma a ese mele ka pule mai ko pia kala masang ko yo ka ko ya ka ko ka alo polo ka alo le polo au ka alo tino ma ele tino ma ka le on al tino ye fo nga ia ainga no ye mamla malia men ole la ulu ata tu malolonga ole mawalunga yo le tūlanga o toe au mai e mulianga tele ma tau sa ma i la tau le tatou te tofitu ai mana tuafu or ka ko kai ko fikur ke mingi ka siringai mana tuana toe sui a to hale au i le fengo ese mai le au le sa tau mo fai koren teaching sau le fa mai ese mai fo ile au le nga fai le na ko kusi wa mana tua pe ora uli sui a to Tassy na o vaenga sa tau fo na sila ia ile yungi mai la to ia fia fa ungo meni consider le ngai ka mai ki fo ia nga ko step up e fa atumu se e vai te tele le nga le ma fai o nga fa wa winga ile wali ia ko mumui ma pe e o ese me ia ko i longa i ka mai ki ia fa na wa nga le to na mare la ina le ka ke va ko ira ko kingo e ko fa ka pe me se fiki fa ko apa u se fiki na avatu la or ke le or nga la sanga ile ma fainga so ma faia sisi faia a lena tato va ai result ka ko nga ka ko palasi ka ke halu ai final so le po ku ever since le ka ile menga murianga and that's a good record e ka ke o quarter final semi final quarter final semi o le ipu o tu e ka ke le o misia ya tanu na to au mai le vai ole ole langa tu langa asia ta ole fata utana tangata ile yafu male avele ola tautua ile atunu mise mengi lakpi ola fa fengo e ka pulpulenga me fa penga ya mulianga mtau sa o kanga ka olenga afu sisinga ka ku le ku e fiura e ka u foseme ele vale si fanga mali langa la si silane le kanga ka sa ka uinga le ka uma le foi sa kapo ia la kungu ia nge uso ai o aku kanga kange e fa ka ukala sole ele se me le sole o aku fa ka ukala fole ma pe fole e ai au ko Carlo polo au Carlo chino la ja jo le malolonga a foi mai ole asi manto asia ia talonga le tatou wa Pacifica Pacifica sika ko siaki ia pe a menta to pine au me se fa ia il fa unga na yele vai sole ne pe mai tatou malolonga. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tassy Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local.
E fia le PacificEzy whaelo atu lana whapitoa e whasefulu whaelonga tupe ta I lua se lau tāla wa saunia mo le masina a tō November. E se fulu whaelonga e se ina I aso tō na I o vai aso te tasi. Awane ngalo download ma whao ngā le PacificEzy app I lau telefoni FVI. Ma lafo ai au tupe whamomori e au no ma sau joe taua wheo se ofisa pe tausa ili fo se lala. E whasa o ina ilo teimi ai maise wa taunga tāle Penny City. Olo whaanga soro whapitoa e nao le 5 tāla te tongi pe a whao ngā ina le PacificEzy app. Ai olo ava no pele direct transfer mo au tupe whamomori e whao ngā ina le telefoni. Ai ngā whapitoa. Mo disa whamtalanga wala au le telefoni o Valsalau o Tassy ono po telefoni masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa varu wha PacificEzy o laupa anga mo tupe whamomori Samoa. That unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected journey together with Digicel. Let's go now. Maloro sa liva ka le fiafi o tato ia I malolongo le proklame sports Talanoa I tautua le Blue TV mai se foi o le tato whainga paanga ma le NUS TV Channel 8 I le reivanga o le fiafi o le a tato me I antu se I asia ia tau mo whainga alo mo whanau o le tato uturu o loo duwa atu mo taalonga le Pasifika o loo whaia le teimi le nei ia le utou sisira mai I le ata atoa le nei o le au malanga mai lava ma le fionga le minister ia o sui pa le mia fo ile va ia toi lunga ia a me se fo ila to ma lava le pulenga o tai malanga o ila to ma le auta alo ma le to sisira mai ia na matu fa ngai na mai na le ata le nei lunga le page le tato wa sesno tu langa fo yo asocio ta longa le to sisira mai ai o le ke va ia ko li o mo ma to le fo ile lisi o tato meto stato amata mo mai tole ma e wali ile le ka mo fainga so far if I'm a winner tato por kalame e wala ngau te longa I wa update e meto swinga ai so far mai te mi le fa ma winner tato por kalame o lea e sili ni Caledonia ono se furu mare tolu aulo fa se furu mare tasi se liva tolu se furu mare iva pine apa me mea tu fata singa se lau fa se furu mare tolu lona lua tu iai au se talia fai se ke leo le varea lona lua au se talia lua se furu ma le iva aulu se furu ma le iva se liva suma le tasi apa me mea tu fa tasi lima suma le iva so o ko lo matatou le lona tou le maula ma Australia lo suma le fitu tatou aulu pa America malo ia se furu ma le fa tatou se liva ia ai se furu ma le lua tatou pine apa me mea mawai leo fa inga lima se furu ma le tou tatou pine mo le ia ona whawawea toi leo lisi whaenga lona whale whamawina mai tahiti rua lima la tau aulo au whainga antoa iwa sumare lua so mai ei fiti pa uma o lalo fiti le taimi a ola he ele I taima he a talonga a o whaatulanga nga suru lua aulo tu whaatasinga antoa wha se furu ma le lima Solomona se furu aulo ia tu whaatasinga tolu se furu ma le valu Papua Gini tu tusa ma le usila I tai fitu aulo ia fa solo tiro ya Cook Islands 5 aulo Marshall Islands 5 aulo ese malai o lo ke va ia tu ai fa dia si o lu finengalo o le mana ia te le toi tau fainga ele ngato tato au sisi au kama fa ali kingola io tu lango tato wa fa ali tino por building le la e lua I tanga tau te fia highlightinga e ia le uso lea o so te titilo julava so nga la faile au kuso la kare pi fa e kan so ga biki langa o ngai ya me o pe o le so nga la faile au kuso e luana aulo
Toi avea ia ma Mr. Pacific. Mana tu. Ore ku ore. Whakalonga lau arunga la. Ia. Awai mawhainga e maua le auru. Ai kere au sia lea. Tata tonu ane. Ai te le mawhaina au sia ia le Mr. Penfolio le Mr. Olympia. Universe me vapenga. Lea la ua maua e kākou kama le. Ore Mr. Pacific. Tata la lea. Ia, congratulations tato au. Ia masita maitai Samoa. Keu whapea lango kākou. E kukusa le. Ia li ima tamaitai. Ia. Ai ole malu foi. E kare malu. Ole ala le le fungo fa kia uronga yo usu. Ole ese nga la le ole mo pula mo pea. Ia. E pinge euro. E lua foi la euro ke ngira. Ele va pea maso mai o pinge euro mai o. Ole le ko fa kula lunga se fa ali o maso pa mo. Ne yo le pea. Yo wana ngala ke mai. Ole fa ta ole pea. Le la sau le pea. Ma sau e maso. Ole la ko Talanoa. Yo. Le mela le ia ka wa. Ai ngi rua pea. Sau le pea. Sau malo nga mai. Sabi makama Yesus sungura nga. Aga ko vai la ko ia. Idi. Kuia sia ka foi sanga mea. Ia. So la ia. Ke mo fa ka u pungi na kama. Ma ia ke le ka mo fainga ngi alo fana. Ia. Sa post la ka kama. Ke kula nu ka kama post. Ai fa ku o foi la o fa sanga roi de melia. Fa sanga langi. Kilo, o que fe wa e ngi foi que concentrate le mele. E mele ka mo suai. Ia oi la o sti ga ko kala. Oi la sa fa. Wa o que ku o marca maria. E ka kala ma ka lien me ku fa di me ku fa pe vai la ka kala me fa me o ka fio wa que le ku wa ka ku. Ena, ai lu ku. Si lu ku pe fa pe wa me pe. Ai ma ku la fa wa paku. Epi. Aku mai la ma apps on. O pai me. Quero. Nga manga vai ko ko nga va ko. Ai pa mereka le no mulai. Ai para si me quer falar uma cara. Oi ko kanga falar maka. Now please hold. Chega ko fora ka ko so me kira ko viver ko langa Ni ka mang ia. Wa sila ko maro bre. Mang ia. Fa mai fa malo fa kai. Ta to vai tu ia. Ia ai to for tangata malana taleni. O sila vai ngale matango fi mai. E ka ko kengi kongi puru mafa. Io tato to fine. Ia no usala. Lo que vai por so forte mai taile. Kia. Cold mero. No usala. Tu ile fano. Cold mero. Ma tai no usala. E ke rola o mana tu ai te mi fo afiliki samo. Ia wa ki o sa o le kamo ia. Tassy la le vai nga. Ia mala Aiolupangi ku. Naka alo ka me kia le Aiolupangi ku. Si o ma se fa ko. Mala le traveling. Kongi kau. Ke roi. Kasi ana makoto o kongi America. Ko fu mai ku o fare o mo ka. Ke rola vai le disqualify. Ko fa mai dei fa ka. Ele o mo mien kau o mangu I me. O nganga e mai o pu. O ki kilo o animal le me. Te mele ku o scoreboard. Ko fu mai e fa fone. Ia mo ke lala ka u. Ai pe aku ka me ki vai punga. Nga boy se pe mo penga u. Ala la kula ku. Pa me se ia kul. El kan. Se me tanga u pola palada. Se ia kul me le o to. Ai veo si aka o ngal me le. No pe ka me ki se. Ka kama sa u fa u pola palada. Na iro ma nga mari paka. Mai ile ia kom fa ala ka ko ofele ki mai le. Kaya mo ya ke crazy va so se me ki fai kam fai kau la lo you know. Ari telefon. Tanto Talanoa le ore il Pacifica. Fai ngai no la. Se sai vai la. Ni vai wa fai o. E malonu o sala fa tai mo pingulo, ma ele ia. Mana ia o nisio tanto wa unga sai ai mai tawa tole manu ia tau fenga tato o volleyball. Sa ali. Sa malolo ya Tahiti semi-final. Ia, ai ta alolo Tahiti ma... au, manu malo Tahiti ro pinau. Le manu ia tato te tofitu.
siliva tatou Yali. o le tatou au basketball la le matua maka uki ar kula ia man tu fa ma tu pese ala maki fa pe mai foi ia pas na tuala tulanga bai ai manu malo le basketball ia ona I tulanga na ia te tatou talonga mana ia male sisi o mem mafa ha o ngi ngalo e kala ngoro lai I le meor moki ngoa kau ke kala ngoro le usisi ia kamalva tu au pepe aftai dai ia e kau ke kala ngoro awala ngai le usita la vane le upia o isi uma ka alonga e pe I tau mate ia le fa a or kama le o sisi o mem mafa ke mini so le nga o le koki kaka e melo bai o kau maua ku ngalopo kala me mulianga fa pe mai mulianga wa koleng e foi le fa ya o ngale au sisi ia le loko pi ka kofi ya o manga ku pepe fa e wala volonga ka pi mai o ko mai e sisi o vai o ko pepe no kale ya si ya ka mo loko pi ya e sa orso no ngara fiunga mulianga ai toi fo ila ia tulanga I talonga ne sisi mai o manga yo ka ko o polo mana tuole sa fa tara no I sunga ia le no mai ia a ngoma maka semi finals mataiti o le upu monia fakamala ole me toa mana yo la tu te vai atu ya fatu si ya ngoma le ngoma ka yo si ya yo tamama tu fo ya fatu ya o le vai kula ngo ka lo ya kero le te vai to ile tu mai I le auta al polo a Samoa ya basketball fengo I ka ko o lo la lunga tatou le taimire nei basketball e ui ele I mautu mai talun tu fatasi tatou tala I talonga ile nei vanga o le afiafi foi ai pauna o talonga foi pool games matulanga fa pena fa mo wa e kenge au ka ko le me ko me lo foi me pu fa me au kingi ki solo mo kwa le o le fa fetainga wa ia ile nei vai taimi Aumua ma Toleafoa ua au ngā te le a tatou tamawhana u le ave kolengi fafo. Le ua toi foia. E ave fu a Samoa. Ole vaenga tā ua na ia tia. Wama kua la aso. Ia sa kau whapepe mai a ngai ka miki Samoa. Ele I maua vanua fo le e oa I kolengi Amerika. Kolengi ngengi usila au se tari. Tai milane. Ia wai o tūlanga nā le wai. Wa mai ka ko kenge ki a au. Fa au ni io mai tato au ta polo ino tulanga fa pena le la o ma faiona au sia tulanga la waru o kulanga le te mafa fa o e tau anga ka ko mo se pingi au mua ma Toleafoa o ku nga va foi le Tassy tai lua o la ma fa nga la nga au ka ku ka fangoka o la se lua vai u te lua le fangota e na o la kapia ai amal makiki ai o le asa lua fai tau fo ilele ai va kauanga ko malo si ngi oro nga pau ia usiling ia le kula saka I kal kong fo yung suinga lo langa ia o feu ka ko vai ko o kan kan ia long pau o va o va mo ia lo va o le ko ia pau ia te longa nga ta o te role te sau no mai o no pia ia va ai te ro va ia rang o matu sa va o la ai alo va fa mo ta fu ile ia wa ko pau ia kan ka fa ngo ka o ala ki alo ko la va ila va apa fu ka ma vi alo la fu ka ma vo ia ia ngar ngu alo le va na ku bolanga ai mai ma u sa le a seta sa mo mai ia no fa vesili o ke o fa ko au do te fa to o vesili ka si le ta to ma lo si ya nga va wa en ngalu wa ka ko ngate fa e foi le challenge ia mere yo mai a lo para la ngi mo a ngi ka mo fa ka ko to ke foi ia kulanga fo le mo le usanga le mga ana ku le va le kulin ma nga ya la mi ko mo nga le ku pungi ka ko le fa pe fo mo si fa mo fia ani lo e ka un e ka penga le ia yo ma lo fa tai ma nga ia le siang ka ma ki poko ni ma ngore fa ma lo fa tai te le ta to wa au ta al malava tai ma lo lava tau sini o nei le Pacific Games ia mori fa ma lo fa tai tele good luck ni so la to le tau sa ili ta fa ya onga ma mai se ko ta to fa ya onga ia e o ia I fitau inga inga fa ka ko liki ke ko iva ai Tassy na ta to pine au le o ia ma lo lava fa to ta to ma lo nga foi mai
ia ona taurunga la ia o le vaenga o le prokalami ale sports Talanoa le vanga fiafi. E fia le PacificEzy e whailoa atu lana whapitoa e whase fulu whailoa tupe tai lua se lau tāla wa sau nia mo le masina a tō November. E se fulu whailoa e se ina i aso tō na i o vai aso te Tassy. Awa ni ngalon download ma whao ngā le PacificEzy app i lau telefoni e whawai. Ma lafo au tupe whamomoni e au no ma sau toi taua wheo sau fisa pe tausa ili fo se lala. E whasa o ina ilo teimi ai maise wa taua tāle penisini. Olo whanga solo whapitoa e nao le 5 tāla al tongi pe a whao ngā ina le PacificEzy app. Ai olo awa no pele direct transfer mo tupe whamomoni e whaongai nai le telefoni. Ai, ngā whapitoa. Mo disa whamtalanga bala au le telefoni o Valsalau o Tassy ono po telefoni masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa varu wha. PacificEzy o laupa anga mo tupe whamomoni Samoa. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Maloso. Oh, Talanoa, welcome to Thomas. Malo. Primo. Talanoa, matcha. Looking for a perfect gift that will leave a lasting impression? At Rihanna, we've got something for everyone, no matter the occasion. Whether it's a shoe for him or her, or just upgrading to suit and stay in sync with trends, we bring what's best for both men and women. Our wide variety of says will add that extra spice. Along with a range of hats and designer bags. It's okay to treat yourself, and you can never go wrong with a dress from our recommended brands such as Pia and Samson Lee. So, whether it's a birthday, anniversary, wedding, or just because, our dedicated staff is here to assist you in finding the perfect gift, ensuring a stress-free shopping experience.
Discover the joy of giving at Seoriana by Tele. Every gift has its own story. Ya, toi whaataro whaaturu tali umai o le porokalame o Talanoa. Ia po o tonga fo o Talanoa. E le tautua le Blue TV, me se fo o le au nanga so o tau au ma le NUS TV. E le neivanga o le fiafi. E le manato le umatou o mai le si ui o le porokalame. E le ngata o le porokalame le nei fiafi. A o le season atoa. Ia po o le taimi atoa lava lea sa tau mawhai mai ai le porokalame o le sports Talanoa. Ia mai le toru masina turu wai. E tātou tele i ola Aumua ma Toleafoa si tātou Talafo i le toe tū ma toe tepa. Ia anga i le tau mawhainga mai fo o le nei ia porokalame. Ia, mase i kaukari aku ia le pisi o telefoni. Ai, ena ona toe avatu lava le update lena mau mai nei a le tau tialu malolonga o eli manuia la tau whainga le tātou o le wālu tātou walu le bronze basketball ali ia o le ala ua maua mai ia le update o tātou basketball tūlanga ori ia o le o tātou wanga tū mosi tātou wavanoa i le pine apa mea ia manuia tu alfaiva ai o le tātou programe tātou tanoi mana tu whaongaan ia minuti o lo tutoi ia i vahenga sa fea le tātou nei programe ma le tātou whaama i te fōi whaatai le pūlenga a le Blue TV ia le whiunga i le whalolonga le whiunga ia anae ia pre whiunga fōi ngā Tassy a fui mono ia ma le pūlenga e tu sai o se tō whāwai e uia ua tau apata mai ua uma le tau sanga ia aile i mawhai fōi ona tau fiai le miti o le lua le whaafetai e whaafetai a lua whiunga whaafetai a i lua whiunga ia walanga e tele rua tua nia tiute o ngā ruenga full time o lo fia ngai e me se for community ia ai ua maua lava le lao ma vanoa e tātou te tau mawhai e tuu whaatasi ele nei porokalame me se taimi a mata taru mai fo i le tāpena mai le tātou manu Samoa i le pore laro langi ia tolu o le whaafetai o tātou sponsors after tele lava le Tasi Market sunga le whawhenga Vaega and Toleafoa by the way o te roisi aso le vai aso tau te o ai e ususka kupese o whatau tolia le langi te tau le la ei langi malo fie ia le whiunga le whaasina Toleafoa tupa i la vea ia le ngata ilia whai malo Ellen Stowers ma PacificEzy money transfer after tele lava ia mo le lango suai no le nei fo i wha moe le ngata ilia o le Digicel Pacific a le whiunga lau pepe ma whainga luenga tai tele ia ngata fo ilia o le si fo i lau pepe le tātou Sanita Hotel ia le whiunga ia lau pepe to marino tai lava lau pepe ma le whalitua a tele ia le lango suai na fo i o le nei porokalame e whaal tonu ia o le ato e arorofa mai i le tau whainga o le tātou season 2 anyways ava tu leva no le o ni nei vaenga highlight foi ma fa ta wino nei porokalame il tātou fa ama pu e mai le amata mai lo whiunga i le prestino tamatua i o le manusamo ia ni va te set ia Aumua ia fa fonga vai Samoa le ai ia o nei fa i tātou porokalame ni te usanga le season ni te usanga ia e pio la tilenga lava ia o le pola langi la kapi le World Cup sa tātou Talanoa i fōi i whasoai i whaali manatu fōi i ale ngata fōi leo tātou o kua lalo i ka koyungi laka pi ia ma ala tōlo tamu whaia mai ia ma le malama fōi ma si la fia Samoa tūlanga me umalawa i kālonga i se uma sa whai ia me se fōi ia taito fitu ia murianga ma la tō ia me se fōi o ka kalngoinga fōi li si ku ia le milionga le ku fōi le malo whaonga ina wā fōi ia tūlanga fui malaka alo ia mangi mea ongo whangaina fui le i kumalo ke kasi umalawa ua ia ka longa le ngaka le kapi ia o susta longa la pio ngai vaenga ngā lau ia kilo lau kere ngā ko o misaka o kalmo iai ia misai fui la ia Pacific Games lo whanga solo terminei ia o ngā ia o whamu mo ka kopo kalamea siata Aumua pe na umo mo tailo ia whafkai le ka whionga fui ngā Tassy a fui a fui mono ia po ana e fui kusai o le ka kopo kalame male ia le ngata ilea o company
lo lang nang sual tato in fa moi ia si lavo Samoa o lo mai ia lo fa tasi mai foi mai tato po kalame ia wangi ia po kalame ko me ko winga foi esen foi ma ko po kalame mai ia mai male aka ia lo moli ko foi ia langona ma mongi fa maongi ni fausi ai foi ia se mele awala wa ia lo swafa Samoa ia o la voice ko mai ka mai i se mako foi ka kalngoaku ia le makua ku nga Samoa ala ngona lava ia mamoli ko foi langona ia ma uangi ma Aumua fa pe foi le no sungi asiata ma to minge Blue TV ia fa wai walngi ia so se me ka ki foi ia mongi ai Samoa ia le nga tele asivi ingole tu ia o la volvo fo ngomolanga i luma maleto sang fo ia kalwa ka kompangi a fai wa merka singi ia ko o kule ka sanga wa lua pe ko pe fa ia fam talanga le alo fa tai tole fo Aumua na se to te pali am tanga me lipo kala me tulanga ia fa tai tu asiata o tai tonu fo yo se te mo fo nei wa sila mai mo fo ia ma fa fo ia tatu tu no tapo inga Samoa ia ise tamwhinga fo i le whionga ngā whakasi me se fo ia lau talinga asiata ia wai o te tonu fo i o se teimo mone le ua iei le Bluwave TV mana po kalamenge o le sports Talanoa ia wala tau ia muli atu lenga whaftai le whape fo leo se mea na o le van whau mai pea le ai e whafo se ia lava ia ono le o le sa ili ili ma le lo whangota fo i tai loto asiata me se fo si fina ngalo ai fo i le ngafutasi po ia whionga e fui mono ma le o ia fo leo lo whaururu le TV ia whaftai tele lava o le alava e te misalo e mana ia fo le tūlanga fo le i le taupule ia le fua au mai le li au wale whaion tātou ngāruru e nei lao ia o tala moni lava tapo inga Samoa ia me se fo i le fo i la latu ia whionga tole fo ia mau nei e mati le ilo fo i ma sani asiata me se fo i le whionga ngafutasi fui mono Martin anai ia pe o le lau fo i mo mia fo se sosani mamau ia le ua mawai a wala mafutai pe se highlights le ia tau la tau i fo le o foi o tele masani mo uroina ia la futelenga siata ma se foi el pule ia ma se ma la fingaru ia ale ua mai dine wala ia wai ta tonu foi o se wala foi ne fasino mai na ia fai on tanto ton fai foi nisi tulanga foi ala le TV ne ia le Bluwave TV ia ina ia mo moli se fa foi ia lo fa nau ioi mali e o le aninga la vala to ia ma le ngani to pokalam ia ina ia tam fai fo ona le le na vai ta longa Samoa ma le le na vai ia lo mo fa nau ia ai le situlang fo na fa pe ua sa ia tu pe le o tami fo ne o ta wanta to fo me sa ma freeway ma motorway sa ina ia a wan la vai le ai ngat fo na ia o le toe fo ia tulo tu wisi Samoa tu lang fa pe ni fo na le wa ia le fo ta tu mun mauina ia ta longa Pacifica ta si fo le highlights ia o le ipo lalangi tu lang fa pe na ia le mate va tu le nga fa ftai on wa au mai fo ia va no mo ma we e le fa pe fo io se ma o lo ma se tu lang fo ia a le telefo ile a nga wa le anga i rumo o ta longa ta tu ia mi se fo tu lang la kapi fo le ia ma o la to ia ina ia au la fo ona solo ngale mali pe yo tu lang na ia se fifianga fo na ia tau na to yo fo na tu so swani ia ma tato mafuta fo i ma tato tunu lungo le o nei TV po ne fo ala ia wa fo fa fo ta po i me tato tunu ia pe on sauno ia telefo io la fo se tala o se ile sila mai mo fo i ma tapo ia Samoa o le tau tamari fo fa fonga ma le sila ia e fa maru watu ave fale o to fingalo ha mangal fo ia po karamini ia te tonu o le fo wa ele ngata i ma foi la fa o tato po karame ma tato walanga o to telefo ia o lato se u fai mai se mana ia tele se mo mako fakarikali la var kai me po karame ia pa wala tala a fai ia se ai ma se ngar po karame la fa fonga ma lo kisilas Samoa ia
I o le so atu le nei tula. Ma no whaftai lau whiunga Aumua misi whana whiunga i le Pristine o tamatoa i le au ale manu Samoa i New Zealand nei. Iau te lola ngona umana, ioi. Na oso whaai o le whau fo i le ilo na amatanga. Moni sau noanga le whiunga ia Aumua e le ai o se kalame mo lewa ona ma Talanoa mo le whiunga le pule. Whiunga i ngaftas. Ia, a whaku lava. Ai na tua tu le tua. Ia e whaasino mai ni tangata sa oe. Ma whai ona tau taia ma tu whatasia le programe. Pela le fo e maadi e sau noanga. I whapea mai li skokile. Pea e mea whaku la wari. Io mai rofa. A le umana ia fo ila le whaamaoni anga sau noanga Aumua. Ia le i ngokai ko fo ngolo ko ai ar ki vi ngai ia whiunga nei. Ia ai a mai ai le tua le tangata i lo loto e te tau mo whai whaafisotai na ia whaatau nuu se miti. Ia o le tūlanga lava fo ile nā ia. Iai nisi o le prokalame le nei sa Talanoa iai. Atoa iai tō tino o prokalame. Ia ono le pisi lava. Peila fo i o le whiunga ia tō le tai. Whiunga fo muina David Tua. O le isi le nā uso Toleafoa. Ia na mo fo na Talanoa ina ma ioe ma mai le lango sua. Ia ma le tō tele lava. Ia ai ona o le uti lava le taimia me se fo i o le vai vaa lea nga whaoso mai e polo kalame o le vai vaa pito i pisi wa puka o li te isa tangata matulanga whapena fufuanga. Le alala nana pea fo i wa whaatau pepe ia le matau toru le nei le tele o taimi. Ai o le vai ngai le tausanga fo. Pea ona sauno Aumua ma sauno whawhiwanga Toleafoa. E toi amadai fie whailo atu. E whaau au pea le tātou sports Talanoa ilona season 2. Ia malesi la si tianga fo le lungatu malawa lungatu. O le na faata fa pea matulanga. Ia ai dele si tianga matulanga fo i o le a sia le proklame dai pe fo na inisio Vaega ngai pe o talonga i nei New Zealand ma fa foto New Zealand. Ia o le wata o toi proklame ma fofuanga. Ia o le a mafai ona fa lau tele iai. Ia le vainga a le tatou sports Talanoa. Ia o le fifianga foi la e tia wele ngata le ai wa develop ai fo i male mafutanga fo i mavana male auso ai nei pa to la suafa ia mo kai loi fo ia le tele o melele o melililo o uma me sa la ia mai tele la fo a o tato wanga i nei por kala me male fa o wina o le auto mau fo ina inisio tala mali o tala to me fo sa tu e nga fo ia wa silfia ale malu tele jro ia o tele fo wa fa si fo mal proclame le vanga o le fiafi to fa tele ai e o to lo mai mo mai a fa pe fo ila o business mani se fina ngalo fa la wiroa a to business ma ve on sponsor sol tato proclame ia so tai mai renga to le tato Blue TV le page ai lunga Facebook page ia fa fo e feleni ia o mo po le fionga ia Toleafoa ia po ne fa fo na e so tai mai ma tu titalia so lava se au nanga me son ia e fai o avea ma sponsors fully ia e man tu fa la wilo ina tua tu au nanga me tu langa ia fa marulu fo no ile fa fo ma wa Samoa me se fo ia o ila to tele na sila mai ma fa be mai ai o man tu so na fa ia tu to tala pa tu langa fa le ai ia ona tau o saunoa ia afionga nei e matua le tu ia te auto na ona mātou tau longolongo ma mātou tua lalo. Ma Talanoa sa. Ia ai pea ona whai atu. A whapefo ona te si la fia ma e nofo ma o ese tala e ese maile mele mauti Talanoa atu. Ai te tau ona si la fia le tunu. Te tala atu lewa noa e te fio mai ai. Ia no. Whaasoa ma e ri fi ngaunga inga mangi ngi whikanga inga e whai afua. Ai e maninoa le matau le vai. Ia pe a fa manino ma fa malama me malawa foi. Ia fa foi mai sa matau tala le programe wa pa o papa matau lo ulu lo fa fo mo Samoa matua tu la vai ate auto o Februari le ia fa tu langa mai le kale ngale asiata le mai ai va ko ia fa manu yanga kisi masi matau sanga fo Samoa ia mo se kisi masi fia mas tau sanga fo manuia mal po kala me sports Talanoa ia matoni masi ato pelu so ia Aumua ia me se ia fui mono ia male matu kru a tola nge Bluwave TV e famanuia te auto Samoa
Ora ofisi. O inga fufu ngo ke simas. Marca usanga fu fatu I travels ba malanga fa pena. Aur ka ufora ku ke boa fica kala mai fu o inga fufu nga. E pe o ke nya yo la hinga. O ile o. Pe o tulanga na. Aumua? Ya wa tu Aumua wa ke lo ka le sia le fa mo Aumua. O ne fufu ngo ke simas I wa fatau tu. O kaul malanga. Oh. Oi, ia sa le malanga ia Aumua. Ma ku sa. O ma ku sa ke sifu sa pula we. Ia asi ia nai fa. O lua mar fa nau pe malanga totas. O le mea ngā ia, o le mea Aumua. Senyo le ai. Maina, maina kako amaka mea whakasi, ai wake I haua ese Aumua, o le ngi yor koe kaimi yor kako, ai uha mai yor mea ngā, yor mea ia kau Aumua. Manuia whainga malanga Aumua pia tu se fo. Manuia malanga tu. Ai ana lo, whikale. Se io whakorere I uma oe I o rea fui uma o karia kua uia. O manga moli wha manuia ngai. Whaisa wha monganga wanga, ke malanga o. Ia o naua, Saunoa Toleafoa, ele toe whaasiri fo si tala, ia rofongia ele tua, ia le maua tatua tunus kisi masi fia, ia masi tausanga fo manuia. Ilo nā lofo mano ngā lei. O re kanira lofu siri, o ke malanga. Ioi, o ke malanga. Ngā oi. E ko a whama ko malanga. Ia manuia malanga. Pa waranga mo mele ki sida fia. Ai le si foi se me la so e po pa ai Paulo me ia ko mafo ko me fa fo me ko fa. Ai oi po ia ai malanga ai fa malanga. Okay. Ioi. A wari ai ki o ka o mai po ina ke malanga. Bon ia no. Ever blue. Yeah. Christmas without you. I'll be so blue, just thinking about you. Decorations are red on a green Christmas tree. Won't be the same dear if you're not here with me and the windows blue. Merry Christmas, Samoa, and Happy New Year. Lo ma pese ko mo oi. Ya, ta urunga por kala me levanga ora fia fi fa tele Samoa. Tai lau fa fo maua, fa tai lo shein no tanto programe, ma to fa tele fo il NUS TV. NUS. Julia ma vaenga me se fo yo le pulenga I fa ya onga ma le awa onga ma la tato papa ingala ngala. Manu ye tele Christmas ma tu so fo. Ia atonu e, o lo te tala le to o papa ngala ya le TV8. TV8. Ia le rope o ku kausa fo ka ku season 2 amata. O ka kala mai ma ko o nisi o ka ko fale fasa. Ka malanga fo yo ko sawa yo. Moli atu fa tele. Ia e le nei vanga le via visa mo ia langa o le fa ya la u tau ta ia e isite. Ai ono le manto sports star no muli le nei. Ia o te fa manu ia tu fo ki se masi ma le tau sanga fo. Ia a wori tie le tua. Ia fufunga uma wa malanga ia e malanga fo ia o kere ka ua le vanga malanga e malanga fo le fiona ngafkas. Okay. Yeah. Te le ala au malanga le. Yeah. Ia ai fatale tu fo le matu vanga al Blue TV sa mo ka ku vanga. Ai malanga mai di. Oh. Dio e fe ki disi masi uma mai. Yeah. Ia ai